Kaj pa nas čaka v prihodnosti glede trajnostnosti? K besedi vabim magistro Anito Hrast, direktorico inštituta IRDO. Anita je bila pa v bistvu tista glavna gonilna sila novega znanja, ki smo ga s področja trajnosti oziroma trajnostnega delovanja v projektu pridobili multiplikatorji. Kaj pa pridobimo z uvajanjem trajnosti organizacije? Anita, izvoli, prosim, če nam lahko s tem pomagaš. Jaz bi najprej vam vsem se zahvalila, da sem lahko tukaj in vam zaploskala, da ste to speljali do konca. Bravo! Vidim, da je tudi Mira zdaj z nami že. Mira, mogoče malo staneš, prej so te klicali, da te vidijo, da si članica projektne skupine. Hvala. Tako, jaz bom malo bolj sproščeno govorila. Kolegi iz Hrvaške, če ne boste razumeli, kaj rečete, pa bom pokušala pričati na hrvatsko, ako ću znati. Hvala. Okay. Moram biti kratka, so rekli, in jedrnata bom poskušala. Prihajam iz IRDO inštituta, ustanovili smo ga pred 20 leti z namenom, da bi raziskovali področje družbene odgovornosti in trajnostnosti. Takrat sem jaz to videla, da je v tujini to že kar pogosta praksa, pri nas pa je bila še taka tržna niša, a ne. In ko smo to ustanovili, smo mislili, zdaj bojo pa ljudje nam sledili, pa ni bilo tako, a ne. Zato, ker je bila to pač neka pobuda, kot malo konkurenčne prednosti na trgu, pol se je pa pokazalo, da zato v bistvu ti potrebuješ tudi zakonodajo, ki te bo podprla, da potem to pride v poslovno prakso. In zdaj se to končno dogaja. Smo raziskovalna organizacija, člani CSR Europe, to je v bistvu velika evropska organizacija na področju družbene odgovornosti, zlasti podjetij in drugih organizacij tudi. Smo tudi prostovoljska in raziskovalna organizacija, kot rečeno, in organizacija v javnem interesu na področju mladih. To je recimo en naš projekt, ko so mladi risali mural, to so velike freske, recimo v Ljubljani imamo pri kinu Šiška, na bivši občini Šiška, en velik mural, ki ga je Čibo naredil, na temo zavržene hrane, ko ste imeli hrano v projektu. Potem je pa v Mariboru pa en na temo ptice z otoka, ampak to je en drug projekt. Drugače pa v bistvu kaj delamo? Ustvarjamo nove projekte in smo hvaležni, da smo lahko tudi tukaj bili z vami. Potem izobražujemo, raziskujemo, založništvo imamo, krepimo dialog z mladimi, civilno družbo, podjetji, drugimi organizacijami. Organiziramo konference, 20 bo že letos zapovrstjo, na temo trajnostnosti, družbene odgovornosti, inovativnosti. Podeljujemo nagrado Horus, že 16. smo jo zapored lani podelili in Adrastos drugič. Drugače pa, kot rečeno, izdajamo tudi revijo IRDO Mozaik, pa še marsikaj drugega počnemo. No, in to je nekaj logotipov naših teh produktov. Če tole deluje, deluje, tu se pa ne vidi. V glavnem tu na levo, a ne. Tule so naši logotipi za izobraževanje, to so nagrade, tam je pa nekaj za mlade, IRDO Mozaik pa IRDO mednarodna konferenca. Mi smo začeli z izobraževanjem na področju trajnostnosti leta 2016 in od takrat do danes so se razvile 3 stopnje. Prva je za vodjo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, druga je za stratega za to področje in tretja je za trajnostno poročanje v skladu z novo sprejetimi standardi, to so evropski standardi za trajnostno poročanje. Na drugi in tretji stopnji pa izvajamo tudi trajnostno IRDO supervizijo, ker smo ugotovili, da marsikdo ob svojem delu to težko prenaša v prakso in potrebuje podporo. Potrebuje pogovor, če recimo ne ve, kako vzpostaviti strategijo v podjetju, pa se mu je na eni točki zataknilo, da mu drugi kolegi povejo, kakšne izkušnje so imeli s tem področjem, ali pa recimo, če ne razume enega dela kakšne direktive, mu potem vzajemno pomagamo. Na vseh 3 stopnjah smo usposobili v bistvu že več kot 350 ljudi iz Slovenije in iz tujine. Prvo stopnjo smo začeli tudi mednarodno v angleškem jeziku, ne samo v hrvaškem.
In na prvi stopnji imamo zdaj že okrog 347 posameznikov, ki imajo certifikat, na drugi 55 in na tretji prvih 19, ker tretjo smo začeli šele lani, februarja, drugo smo začeli leta 2021 in prvo leta 2016. O trajnostni superviziji sem že nekaj povedala, zakaj jo izvajamo. Zdaj pa, kaj so naši kolegi v projektu spoznali na prvi stopnji, a ne? Na prvi stopnji so spoznali osnove o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, kakšna je povezava med osebno odgovornostjo in družbeno, potem so spoznali v drugem dnevu, kaj so to ključna področja družbene odgovornosti in trajnostnosti, potem tudi, kako zasnovati tako delovno mesto, kako komunicirati v tem področju in pa kako meriti družbene učinke v povezavi z družbeno odgovornostjo in organizacijo. Na tretjem dnevu usposabljanja smo pa spoznali, kaj pomeni strateško poročanje in strateško upravljanje tega področja, kako sploh aktivirati znotraj organizacije ljudi, da bodo tudi znali neko tako poročilo pripraviti in kakšne standarde vse imamo. Se pravi, eno tako splošno razgledanost smo v zvezi s tem vzpostavili. In to je prva stopnja, da veš, kakšna je zakonodaja, kakšni so standardi in kakšne so ključne spremembe, ki jih moraš nesti v organizacijo. In že pred tem projektom First in Then Out, je Cene Štuper imel že 3 usposobljene vodje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, in to so Mira, Jakopaj, Sanda, Jerman in Dragica Glažar. Tako da jaz vam bom zdaj zaploskala, ker ste le pionirke iz Cene Štuperja. Hvala tudi direktorju, da smo lahko tudi pri vas izvajali določena ta izobraževanja že takrat in da ste seveda podprli ta projekt še naprej. In te so bile tudi glavne gonilne sile nadgradnje, da so potem lahko na prvi stopnji še ostali kolegi iz Hrvaške in iz Slovenije pridobili certifikate. In tu je nekaj utrinkov iz tega srečanja na prvi stopnji leta 2003. In 20 vidimo tukaj že hrvaške kolege in nekaj slovenskih. V vsakem modulu smo v bistvu malo print screenov naredili, so pa bili online, tile izvedeni usposabljanja kot takšna. Delali smo tudi domače naloge, na koncu je bil izpit in potem se je pridobil tudi certifikat. In tukaj vidimo še dodatne vpisane v naš register. Mi imamo seveda register vseh imetnikov certifikata IRDO, na vsaki stopnji različnega. In tukaj vidimo zdaj še kolege Anto Aščič, Zdenko Jušič, Srečko Podsečki, Jure Jamšek in Renata Bačvič. Bravo se. Za prvo stopnjo. Potem smo pa kar hitro nadaljevali še z upravljanjem tega področja, z Chief Sustainability Officerjem, kjer so pa se kolegice od prej večinoma pridružile tudi tej novi ekipi. In tukaj pa gre za upravljanje, v bistvu za vzpostavitev novega delovnega mesta ali pa poklica. Chief Sustainability Officer se reče to v angleškem jeziku. Neke vrste menedžer za održivi razvoj. Se pravi, mi smo ga poimenovali kot stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki povezuje znotraj podjetja različne funkcije, ali pa organizacije, od nabave do prodaje, do IT področja, do kadrovskega področja, do PR-ja, marketinga, menedžmenta sprememb, v bistvu oddelkov za tveganje v večjih podjetjih. Vse te je treba združiti in Chief Sustainability Officer je neke vrste oko v organizaciji, ki povezuje vse te oddelke in jih aktivira, da skupaj upravljajo to trajnostnost in je desna roka menedžerja glavnega za to področje in nastajajo v svetu že oddelki za to področje. Ne samo, da so koordinatorji kot osebe, začne se s koordinatorjem, potem pa se to kar zraste v oddelek. Proces je pa tak, da najprej v bistvu je treba najti osebo, ki z dušo in srcem ga zanima to področje. Tisti bo potem tudi največ naredil. In mu potem dati pooblastila, da to začne razvijati in aktivirati ostale sodelavce in da poroča svojemu vodstvu, se pravi nadrejenemu, da se potem lahko pravilno odloča nadrejeni v zvezi z tem področjem in pa tudi zaposlene obvešča o vsem tem in navzven komunicira z različnimi javnostmi in prinaša tudi v organizacijo te informacije o družbeni odgovornosti in trajnostnosti, kaj je dejansko treba v organizaciji spremeniti.
No in tukaj vidimo vsebine, ki smo jih v 7 modulih spoznali, od same analize stanja v organizaciji in temeljev strateškega upravljanja tega področja. V 2. modulu smo spoznali, kaj treba aktivirati znotraj organizacije, kaj moramo reči direktorju, da bo to razumel, ne? Ker če direktor ne bo razumel, ne bomo mogli nič narediti, ne? Je treba tudi interno direktorja vzgajati, ne? Tako kot on vas z drugih področij, vi njega nazaj, ker direktor tudi ne more sam vsega naštudirati, zato ima sodelavce, ne? In potem vidimo, da tu gre za sinergijo znanja in potem je dobro upravljanje, ne? Če to tudi tako poteka. In seveda tudi druge deležnike. Direktor je ena od deležnikov, lastniki, ne, je druga skupina deležnikov in seveda zaposleni, širša splošna javnost, dobavitelji, kupci, vsi nekako, ki so vpleteni v zgodbo organizacije, podjetja, morajo nekaj na tem področju narediti. Mi se moramo tega zavedati, vseh vplivov, ki jih imamo mi na njih in oni na nas, in vsi skupaj na okolje in na družbo, in tako v bistvu sistematično to začnemo upravljati, dejansko to management tega področja. In potem moramo narediti v skladu z novimi standardi matriko dvojne pomembnosti, a ne, zlasti podjetja morajo to delati, kjer se vprašamo, kakšne vplive imamo mi na okolje in kako okolje vpliva na nas, in kakšne vplive imamo na družbo in kako družba vpliva na nas, kakšna tveganja nam prinaša in tudi priložnosti. In vse to zdaj podjetja že morajo tudi izračunavati. Potem, kako sodelujemo z deležniki, kako merimo družbene učinke, kakšne presoje lahko naredimo, standarde, kakšne lahko uporabimo in kako pripravimo poročilo, in na koncu smo se tudi v živo dobili in podelili naše certifikate. Kot vidite, je bila bolj zahtevna ta stopnja, je kar veliko vsebin doprinesla in seveda vsi ti udeleženci naši so morali narediti veliko praktičnih nalog, biti prisotni vsaj 70% na usposabljanju in tudi izpit na koncu naredite, ne. In tu je zdaj nekaj utrinkov z tega usposabljanja, tudi zabavni so bili nekateri PowerPointi, ne. Tu vidimo stakeholders, ne, kdo so, ne, dioniki naše, ne, organizacije in tako dalje. Ja, potem še nekaj utrinkov iz drugih dnevov, tudi Simona Roškar je bila naša sodelavka, ki je v bistvu veliko pametnega nam povedala, smo se od nje vsi veliko naučili. No, in tukaj vidimo udeležence, vse, ki ste bili prisotni, včasih je kdo bil, včasih koga ni bilo, ali pa se je pridružil kasneje, v glavnem pač kakšen trenutek smo poskusili ujeti, ne, tudi tega, ne, da ne te misli, da zna Renata samo hrano delati, ne, zna tudi pijačo. In to je bilo med odmorom, ne, ko sem jaz šla stran, pa mislila, da več ne snemamo, ne. Pa smo, ne, ampak ni bil alkohol, gospod direktor. Bili so zvarki zeliščni, s katerimi nas je hotela pozdraviti, ker mislim, da je bil en januar ali nekaj takega, ko smo bili vsi malo bolani, in je rekla, da ona pa ima, ne, da ne pridemo na njene tečaje, no. In jaz še moram priti. Tako da hvala, Renata. No, in Zdenko in Anto sta, ne, tako kot jaz, samo gledala, kaj se dogaja, kaj Renata vse ima. Tako da. Da. Pa imamo mi još svega, ali nismo mogli sad sve dati, ne, gore. Bilo je jako zabavno, tako da preporučujem vam da sodelujete sa ovim multiplikatorima i dalje, ne, jer je to jako dobra stvar. I naravno Sanda, ne, brez tebe ne vem, če bi jaz lahko prišla do Ceneta Štupara, tako da hvala, no, da smo se lahko spoznali, da si tudi me povabila preko kolegov v ta projekt in da si nas driblala, da smo naredili to, kar ste hoteli. Tako da hvala. In seveda Dragici in vsem kolegom, hrvaškim in slovenskim, tako da hvala. Evo, in certifikati, ne, vsak je dobil svoj certifikat, vsak certifikat ima svojo številko, svoj broj, ne, in kaj ste se naučili, piše, tako da v bistvu čestitam vsem kolegom in kolegicam in seveda imamo register vseh imetnikov in tukaj jih vidimo. Anto, Zdenko, Srečko, Jure, Renata, Mira in Sanda. Bravo. Kot vidite pa tukaj ni ene osebe, ne, in to je Dragica. Tako da Dragica še vsega ne zna, ne. Tako da si vabljena, Dragica, imaš v dobrem pri nas še to izkušnjo, da boš šla in naredila še kakšen izpit, tako da upam, da bomo še kaj naredili skupaj, no. Tako da logotip ste tudi vsi dobili za stratega, upam, da ga še imate, pa ga lahko tudi uporabljate, ne. In seveda organizacije vaše so tudi dobile certifikat, tako za drugo kot za prvo stopnjo.
Ministrstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Uprava za zatvorski sustav i probaciju. Bravo. I javni zavod Cene Štupar, Centar za izobraževanje Ljubljana. Čestitke. Tako. Hvala tudi za članstvo Ceneta Štuparja v naši organizaciji, nam veliko pomeni. In to so pa še isto za obe organizaciji na prvi stopnji, tako da čestitke tudi za to. No in kot ste slišali že danes, ni bilo dovolj v bistvu samo to, da so pridobili naši kolegice in kolegi certifikate. Mi podeljujemo tudi Horus nagrado in v okviru Horus nagrade, to je Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, podeljujemo jih podjetjem za strateško upravljanje tega področja in tudi za projekte, tako da lahko naslednje leto tudi projekt prijavite. Ne? Ja, zdaj ga imate, ja. In seveda podeljujemo tudi posameznikom, ki so bili najboljši v skupini v posamezni generaciji, in sicer strategom za družbeno odgovornost in ekspertom na drugi in na tretji stopnji. To pomeni, da je oseba imela največ točk pri izpitu in pri praktičnih nalogah in da so v bistvu potem v vsaki generaciji bili najboljši in evo jih. Tukaj so bili 4 in med njimi tudi naša Renata. Čestitam, Renata. Podelitev je bila 10. oktobra lani v prostorih IBM centra Slovenije v Ljubljani, tako da tam smo podelili tudi ostale Horus nagrade, tako da res smo ponosni na vse, ki ste sodelovali tako ali drugače. No, tu je recimo slika teh Horus nagrad. Zdaj pa vas vprašam, če veste, kaj je to družbena odgovornost. Znate li, šta je to održivi razvoj, šta je društvena odgovornost? Sad ste sve naučili, projekt je završen i sada imate ispit sa mnom. Da znamo o čemu pričamo. Kdo si upa ponoviti? Bom pomagala, evo. Najprej, ciljeve održivog razvoja poznate, ne? To je taka svetski dogovor, da moramo svi to znati. Imamo ih 17 i 169 onih podciljeva, pamtite sve. Dobro. A imamo i standard za društvenu odgovornost, to je ISO 26000, ako sam pravo povedala, ne vem. I ovdje vidimo da društvena odgovornost, to je nešto gdje svaka organizacija treba da zna koje ima utjecaje na, kako se reče, okolje. Okolinu, ja, pardon, hvala. I na društvo. I u vezi sa tom moramo imati u mislima koje su pričakovanja naših dionika, kako možemo mi nešto dodati održivom razvoju kad brinemo za svoje zdravlje i za dobro počutje u našem društvu, da radimo u skladu sa zakonodavstvom i međunarodnim normama djelovanja i da imamo sve to uključeno u cijelu organizaciju i da sve u našim odnosima napravimo dobro. To znači i usluge i produkti i do razine našeg utjecaja, a više ne. Tako da mi smo rekli u našem inštitutu, kot ste vi prej rekla, a ne gospa, osebna odgovornost je zelo povezana z družbeno odgovornostjo. Če nimaš neke osebne odgovornosti, tudi družbene ne moreš dobro izvajati. I ovdje je tak schematski prikaz šta to sve znači društvena odgovornost, pa neću ja to sada pričati, suviše je na engleskom i će vam sada sve poslati i možete sami to sve vidjeti. Samo bi rekla to, društvena i osobna odgovornost jako su povezani, ako nemamo toga u sebi, teško radimo to dobro i u zajednici i u organizaciji ili u poduzeću. I mi smo odgovorni za sve što mi kažemo, mislimo i šta napravimo, a nismo odgovorni za to šta drugi prave, a možemo utjecati na njih, ne? I to je taj odnos o kome je pričala kolegica prije, ne? Svi smo u nekim odnosima i ako ne brinemo o tom odnosima u društvu i u odnosu našem do okoline, onda neće biti ni naše društvo zdravo, ni mi sami, ne? Jer je sve soodvisno, rečemo mi po slovenskom, ne vem, kako bi se to reklo. Soodvisno. Ovisno jedno od drugog. Međuovisno, tako. Evo, a nitko nije
perfektan, ne? Svi imamo nešto slabo u sebi i nešto dobro isto tako, a trebamo biti u balansu, ne? Ako nismo u balansu, onda imamo bolest, ne? Ako imamo bolest, možemo imati i u društvu, ako je društvo bolesno, ne? I u prirodi, ako je priroda bolesna i mi nećemo biti zdravi ako je voda zastrupljena ili nešto. Tako, do tamo negdje 20-19 godine bilo je to sve na prosto voljnoj razini. Ako si htio, radio si nešto o održivosti, ako nisi htio, nije bilo bitno. A onda su počeli na razini Europske unije sa ovim svim zakonodavstvom i napravili su više direktiva za nefinančno hvala Zdenko, izvještavanje i za financijske vlagatelje, da moraju i oni brinuti o odnosu do okoline i društva. I ako oni brine za to, onda može dobiti i neke suporte od Europske unije kroz Green Deal, dogovor europski, zeleni dogovor i tako jako dosta se promjenjuje u vezi sa brigom za utjecaje koje imamo u odnosu do okoline i do društva. I zato trebaju sve organizacije profitne u prvom redu promijeniti njihove poslovne modele u zelene. I to je jaka transformacija u organizacijama, nije lako, ali može se ako znamo. Zato mi je jako drago da imamo ovaj projekt ovdje sa multiplikatorima koji će sada znati kako to promijeniti u vašim organizacijama i tako će biti i organizacije svjesne šta sve može biti. A šta je posljedica ovog zelenog dogovora? Da će biti ne samo konkurentnije sve, bit će i možda zdravije, nadam se, a bit će i jako dosta inovativnije, jer ako ti analiziraš tvoje stanje, vidiš gdje si, šta možeš promijeniti, šta je bilo loše, šta je bilo dobro i koje imaš još potencijale. I to je bitno u ovoj prenovi poslovnih modela koje radimo. I to je ova dvojna bitnost, double materiality, kako kažu, da nije to samo da ćemo mi misliti o našim okoljskim i društvenim utjecajima koje imamo mi na njih, a moramo brinuti i o tome koje imaju oni na nas i to možemo mi preračunati u financijskom smislu. Onda vidimo koliko nas to košta ako radimo loše, koliko košta to društvo i šta možemo promijeniti. I u novim standardima za reporting o održivosti moramo već kao poduzeća sa podatkovnim tačkama, pokazati šta smo napravili. Imamo neke indikatore i tako možemo mjeriti sada šta se nam dešava. EFRAG je grupa koja je desna ruka Europske unije, koja je pripremila ove standarde europske i koja updatinge ovih standarda radi i uvijek ima nekih promjena i ove godine. Na njihovi spletnom mjestu možete više saznati. Pripremila je ova EFRAG grupa, to je grupa za računovodsko izvještavanje, hvala sam, i napravila je 2 obavezna medsektorska standarda, SRS 1 i 2, i onda i tematske standarde, environment, okoljski, society, društveni i social, ne? I governance, upravljavski. Ima ih 10 tematskih i 2 obavezna, zajedno 12 i tamo vidimo ima više nego 1000 podatkovnih točka sa kojima možemo mi napraviti ovaj reporting. A to još nije obavezno za neprofitne organizacije ili za javne, ali možda će biti nakon nekoliko godina. A sad je novi red, nova stara europska komisija, sastav, ne,
koji ima nove planove i sa novim planovima, sa starim planovima, rekli su da moraju poduzeća izvještavati u prvo velika, a onda i mala i srednje velika. Za mala i srednje velika su pripremili olakšane standarde za izvještavanje, jako lakše. A veliki su se sada izbunili malo i u novoj perspektivi sada će se promijeniti da će pokušati olakšati zahtjeve u vezi sa reportingom na održivosti. A i ovdje vidimo i neke njihove kompas za konkurenčnost i održivu blaginju. Čejo nešto raditi na inovacijama, razogličenju, kako bi se to reklo, smanjenje CO2 emisija, kako se to kaže. Pa dobro, smanjenje u ovom smislu i varnost, da. Ovo ćete moći i sami i na linku možete i više pronaći. A šta je bitno, da su u vezi sa ovim kompasom pripremili i horizontalne dejavnike, čimbenike, ja. I 5 od njih ih ima. Prvi je za nas bitan, jer ovo govori o predlogu za omnibus sa kojim bi pojednostavili ovaj reporting u vezi sa održivostju. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti. I još neke druge imaju, ali to sada nije toliko bitno za nas. Ovaj omnibus neka bi olakšao ove direktive koje su ovdje na sliki, koje su sad obavezne. To su Europska taksonomija, Corporate Sustainability Reporting Directive, Corporate Sustainability Due Diligence Directive i Sustainable Finance Disclosure Regulation. To su sve direktive koje moraju sada imati u mislima poduzeća ako žele napraviti izvještaje u održivom smislu. Kako se kaže vlagatelj? Isto? Ulagač, ja. Okay, hvala Srećko. Ulagači su upozorili na neke stvari i rekli su da 26. februara će biti ovaj omnibus predložen javnosti isto tako. I rekli su da jako bi bilo to teško sada promijeniti, jer su počela poduzeća raditi na ovom Green Dealu i novom načinu izvještavanja, a sada će se opet sve promijeniti. Tako da malo zbrka je nastalo u Europskoj komisiji u vezi sa ovom svemu. Evo, a šta mi još radimo u vezi ovome? Mi smo pripremili prošle godine SRS Expert za održivi reporting, izvještaje. U 10 modula smo ih dali, 19 ih imamo sada koji imaju naše certifikate već. To je 3. razina naše edukacije. Mi smo išli kroz modul 1 i 2 koja sta obavezna, a onda još kroz sve tematske standarde i predstavimo sve bitne zakonodavstvene zahtjeve i onda napravimo još neku sintezu i verifikaciju, jer je bitna sada i verifikacija ljetnih izvještaja koje su održivi i uče se verifikacijske hiše jako puno kako to kontrolisati. I prvi izvještaj će biti ove godine od velikih poduzeća za prošlu godinu i onda će i oni imati priliku napraviti ove kontrolinge, internu i eksternu verifikaciju i vidjet ćemo šta će se desiti. Onda će nastati i dobra praksa i onda ćemo još bolje znati kako to u praksi napraviti. Tako da ako imate vi projekt dalje, Dragica i Stenko, možete i u mislima imati ove zahtjeve i šta možete vi možda od ovoga upotrebiti za sebe. Evo, a vaš projekt možete i predstaviti na našoj 20. međunarodnoj konferenciji koja će biti u junu, virtualna, tako da nema problema doći s Hrvatske na internet i biti s nama. Tako da ste jako dobrodošli ako želite i možete naravno još nešto drugo predstaviti kao autori ili da ste samo udjeleženci, participanci. Evo, radi imamo sve koji razmišljate dalje, koji ste vizionari, istraživači, koji radite sa grupama i tako dalje i koji razumijete da je treba neka promjena da se dogodi. Ovdje je naš kontakt.
Nešto bi vam još za kraj rekla, ako možem, znam da se vreme ističe. Ja ću sada pričati na slovenskom, jer ne znam tako dobro hrvatskom. Jaz sem se preselila iz Maribora v Ljubljano leta 2021, se pravi 4 leta zdaj živim spet v Ljubljani, že prej sem bila v Ljubljani. Živim blizu novega zapora Dobrunje, mogoče 2 kilometra stran od njega. In ko sem se jaz preselila nazaj v domačijo mojih starih staršev, so sosedi imeli tam psa, eno tako mešanico dobermana. Naredili so mu ful lepo kletko in ta pes je bil skozi zaprt. Parkrat jim je zvečer, ko je soseda, sicer tudi moja botra, mu dala zajesti, je pobegnil ven iz te kletke. In sem rekla, pa zakaj pa ne greste z njim na sprehod? Pa so rekli, da ne morejo, zato ker so že probali in je ta pes bil toliko agresiven, da jih je kar potegnil in imela je botra pač tu neko težavo na roki, da ga ni mogla, mož pa tudi komaj hodi in drugega pa niso imeli. In ta pes je bil skozi zaprt v tisti kletki. Svobodo imel samo takrat, ko je pobegnil. In potem sem jaz mislila, meni se je pes zasmilil, tudi sem sosedom se je smilil, ampak noben ni imel poguma, da bi pač z njim šel na sprehod. In enkrat je tudi enega otročka malo ugriznil, in potem so se ga še bolj bali, so napisali pozor, hud pes. In potem sem jaz rekla, pes je hud, pa bom probala. Pa ne, da se zdaj važim, ampak s tem pesom, pes je zdaj že umrl, ravno lani, ampak midva sva ta 3-4 leta, v bistvu on mene socializiral nazaj v Ljubljano. V bistvu sva hodila na sprehod in kaj je mene ta pes se naučil, Naučil me je, da ko recimo sva midva šla na sprehod, v bistvu sam, da sem do vhoda prišla, me je videl z svoje kletke in je že mahal, skakal, da sem prišla na njihovo dvorišče. Mislim, sreča, ni hotel jesti nič, sam da je ven lahko šel z mano. Najprej sem ga še malo spuščala, pa ni hotel takoj priti, potem sem ga pač imela bolj na špagi. Smo šli tudi z drugimi psi, na sprehod v sosed in sosedov in vsi so se ga tudi še malo na začetku bali, ampak potem so se midva nekako tako sporazumela, da me je ubogal. In videla sem, ko sem od drugih vse božala, njega si nisem niti tudi sama najprej upala toliko, je on kar prišel k meni in je hotel biti pobožen. Se pravi, je rabo ta pes ljubezen, rabo je sprehod, rabo je iti ven in potem je bil čisto normalen kletki, ni več pobegnil zvečer, v bistvu se je lepo obnašal, tudi pol so ga njihovi domači otroci začeli božati, pol so, ko so že malo zrasli otroci, so tudi oni že z njim si upali sami. Tako da, kaj vam hočem povedati? Jaz mislim, da ljudje nismo nič kaj dosti drugačni od živali, da imajo tudi živali velika čustva. V bistvu ta pes mi je pokazal, mislim, učitelj velik zame, Ben mu je ime. In kaj se lahko od živali naučimo? Hvala. Hvala vam. Pa mislim, da če v bistvu lahko ravnamo z živalmi, lahko tudi z ljudmi. In to, da boste vi zdaj jim ta znanja prenesli, jaz mislim, da to so samo ljudje, ki so imeli res, nisem strokovnjak, to ste vi, ampak ki so imeli slabe izkušnje v življenju. Tudi ta pes jih je imel nekaj. In če prav pristopimo, ne samo s tem znanjem, ampak tako, pa verjamem, da nam bo uspelo vsem. Hvala. Hvala Aniti. Hvala lijepa, Anita. Sanda i ja i 5 još certifikatora svjesni smo odgovornosti koju nam to nosi. Imali smo puno učenja, puno energije potrošili, puno propisa, sporazuma i statuta proučavali i danas pol toga ne znamo. Ali danas je rečeno par dobrih stvari. Znači, osim profesionalne, ostvarili smo i osobne veze i što je najvažnije, u hrvatskom timu i u slovenskom timu smo prepoznali ljude dobre volje. To je rekla Anita. Znači, dobre volje koje će taj održivi razvoj znati prenijeti dalje. I vi ovdje svi ste dobre volje i pozivamo vas na kratku pauzu. Da, odmor, prislužili smo ga. Anita, mogoče samo še za to, zakaj smo tudi tebe izbrali, kot si nam ravno kar dokazala na koncu, ker imaš toliko strasti in toliko znanja, ki si jo delila z nami. Tako da zdaj vas pa res vabiva na kavico, da se bodo morda lahko še kakšne nove prijateljske vezi spletle in se dobimo 12 in 5 minut. Tako da, na zdravje in dober tek.